gagikora utigati unducio weciragia no atuka wa gukinyanira ni hakoragwo na ukaingira ground so ni thio gakora in the process ya kwenda gutuika kiria wendaga hena maundu maingi na barriers nyingi cieho na nigio uthio ugakora he mundu twenda gutuika nginya ithuĩ ndirikanaga nda gutuika engineer pilot na nda gutuika engineer oyo mwene no tuike na kanya but no sometimes nituko twagete nginya exposure kana proper guidance ngejuga ni kwaga proper guidance ti kwaga regional exposure tondu wiciragia maundu mau manene no magituika ni mega na mundu mwana wothe ungituika ati no atuike na wathomia kinye hau na muciari agituika no ahe mwana wake support kana nginya mwarimu atuike ni akinyereria that standard it is very possible to ni danona mwana ugite na max igana ria 80 na akauma na C+ so I believe everything is possible danona mwana aigirete na max 426 kaimana high school akauma na D+ so anything is possible utiro ndu tugiuga ati ti possible so in the process ya gutuika kio ni kire wari nakio nigetuika gia kinyana kwina maundu nyuma koragwo hau wazo gokarora twi Kenya no tugaga no wega ukimake choices iria ura make ukamenyaga uri oku Kenya ugathi wakuga no athoma wega na no weka ati no kuri ona barriers kuri ona challenges ciekuo iria ingituika ati ni undu wa limitation political maundu magi environment ni matuika magukuhinda gukinya kuhinda kioneki kiria ringi wari nakio ndoni na wete wega wahwete goro wa bururi tondu twambe twarie hau ndoni mundu andikite kauga atiriri kaingi ena kiha muno tondu ni arona ni twagwo ni gu compete ata global tondu thikũ citakiuga thĩ nĩ twĩkĩte global niguo nĩ tũnyitanĩtio nĩ kĩndũ gwĩtwo internet no kona andũ arĩa me tuge ciana iria irathoma mabũrũri ma na mbere marĩa mathiĩte nĩ makinyũkĩtie makinya tondu ũkoraga mwana nginya mũnini arathomithio ni hindi arathomithio kothi cia moko literally inyuĩ mũgĩthoma gĩthũngũ na kũmenya ku pronounce ri niguo koria atiriri ogo maundu mau waiga ri ni tugithura kothi ri ni tuconsideraga maundu tabu ati ni twa compete at global level no bado turi o Kenya gwiciria westernization ya tuingirite he mundu atwirire tuindo tumwe tuhuthagira ku Kenya tuthondekagirwo ni ciana primary China na gwiciria curriculum eno kio no ni expensive thini wa implementation ni guteithia ciana muno ino twinayo ya CBC tondu nditamo no juge the expert thini wa githomo mwana ni atuka wa ku develop tene muno na mikire-ini ya maundu so tugicoka hari ohoro wa kothi cia moko tuko twitikitie guikara wina thuti teno ndacenjia braki ngekira ya blue na tu high heels tu twaku na tu biwani waikara ugitwara oguo gitwengagi no mundu ugire this English is not the measure of intelligence na niguo na koguo umuthi hara tukinyete kinya ni uhoro wa gucagura kothi we encourage utuike wa gucagura kothi iria ungihota kwikira undu we that is what you call hands on skills hands on skills ni usually the technical courses tondu ngirora taru technology horo wa AI kwina GPT something was up GPT chat GQ good chat GPT something like that yes AI ni natuka ku replace maundu maigi muno ugathi wakora nginya scope ya employment ni yacenjirie taru umuthi ukiaria I know a friend of mine who is a consultant an accountant she's working for 16 organizations she's an accountant she's a consultant koguo ni kuga muthenya umwe ni athiruka kambuni cio kana in a week contract yake in a week na gũkũ athiĩte kũu aruta wĩra ndikũmena 6 ugicoka gũtuĩka ati we uguo uratuĩka umwe ni ora replace ni technology kwina scope ingĩroka thĩinĩ wa human resource iratuĩka gũcenjia maũndũ no kuo uratuĩka ni kuo ũrathiĩ mũno no gĩrũka ũgwĩciria where is your future yaku itari atia ni athi gituika wa gwika kana gwika undu tondu ni urenda kuiguo na tuguthi hau turore mahitia maria andu ingi mamekagi magicagura kothi na ya mbere ko peer pressure peer pressure it is getting worse the pressure is getting worse ati we urenda kuiguika ni ngiria njikaga ni uratamburo ni andu ni ugutamburo ni kothi iri ureka no kai no gwikuyuria bona macari pressure yuma nginya kuri aciari ndikara mucigaga nyenda no sisi wakwe tagwo loya
gwiciria tugithii na mbere na discussion no role ya muciari thini wa career choices niguo tuthio ndukwondo niguo mundu amenye tukiuga ni kurikireria tukorwo tuthomithitie andu othe so niguo na issues nyingi muno na mbere ni one of the common mistakes tungiambiriria hau ni peer pressure urenda kuiguika ndireka curious science no ririkana na tukiuge no wega ukorwo wina kioneki kiu kinene but you also need to be realistic by the thini wa psychology tondo ni ama psychologist jikite masters ya psychology the more you study psychology the more reality ukaga ni utiga utuika more spiritual tondo ni thio kono some people are more emotional more spiritual no kabie ku deal na reality ya maundu watuika mundu rational exactly you are being rational in your thinking na nitugwenda andu aingi tweherie kaundu kau especially our young generation riu kwimire tu ndareheirwo counseling biology na D+, chemistry na D-, no enda utuika nurse na nyitiriire hau ni gutire kothi ingi but you see what is on nake ugo turauga being real akona kothi ona ndangikuhiriria KMTC ona ndaqualify na qualification nicio ndu cio finally ria twambie ku reason nake realistically niacukire gusetwo na kothi ria tukire wa gwika and it is a technical course tondu mucio nginya atukani ari in the process ya guthomera ndio wakorona ndarabatara sub pocket money ya muciari tondu ni ahota ota ku experience nginya kuri Deakin College taru thini wa kothi ria tukoragwo nacio cia hospitality kwina beauty and hair dressing na fashion and design nithio okora in the process ya o muri cio githomaga no arona kawira hana hare ne hota kwethera nginya pocket ona tariki nginya nginya rako tugacoka nginya hena challenge ingi tukoragwo nao andu ni undu wa level itu ya training nithio okora nginya andu cio tugithina mbere kumathomithia turahurwo ni andu ni owners ya spa salons turehere andu no irogo nginya tutire twamba to establish peer pressure is one of the problems undu wa mbere na no tuguthii na mbere njwe hena itumi nyingi muno makiria mureni wa KamemeTV tugethi na mbere gukorwo tugikiaraniria na macaria murugamiri kuria mwena wa Deakin twari uhoro wa gucagura kothi ya bata muno na muno makiria kothi cia moko na ni njui ni muciari wathikiria wi hau ni njui ni we murutwo thaici kwina of course kihuhukanio gia universities ni mekuheo funding kwina debate ya TVET ni nyoni ngatheti umuthi ikone people did ya ni mekuheo full funded no ona maundu ma mothe magithiaga na mbere thini wa thirikari we wita mundu kiumbe ni uramenya ati ndirenda guthie wika kothi ino na ni undu wa gitumi kiriko na ti aturahinyirio ni gitumi kiu kia mbere twaheo gia peer pressure tugithiaga na mbere ni gukunengeria ciringi 300 tondu hari thini wa mpesa ya kuwikira pay bill ya 570 31 account imikire kiugo jaza na wikire ciringi ciaku 99 na nigo gikunengeria ciringi 300 ni 570 31 account imwikira kiugo jaza na ciringi ugwikira 99 peke yake ciringi murikagwo nenge wekoguo ugakorwo ukiongerera mieke yaku ya gukihotanira 300,000 Kenyan shillings muhotani witu wa gatatu ekumite kuria mwena wa Mtwapa na nikio gwiraga gutire mundu tai na mweke wa kwihotanira haria hothe uri you can be a winner ithio tuthie na mbere nigetha tutue matua na tuthure kothi ugitehe kindu thini wa muhuko na muno makiria ukaigwa we satisfied tumahe peer pressure ni mistake ya mbere number 2 mistake ni kindu gitagwo indecisiveness duramenya uri urenda ngihũthĩra gĩthũngũ kĩingĩ moko ndicamehe tukugeria gũtaũra indecisiveness nĩ harĩa tarĩ kwĩ mũndũ arĩkirie college 2019 no angĩũrio nĩ mũciari augaga ndirĩ ndĩramenya ndirĩ ndĩradecide indecisiveness ũka nĩ ũgathiĩ ũkora auga nĩ kothi ĩno auga nĩ ĩrĩa ũndũ ũcio umaga kũ ũndũ ũcio umaga nĩ rĩrĩ mũndũ ũcio rĩngĩ endaga gũtuĩka ndagĩtarĩ endaga gũtuĩka mũmemerekia tawe na hena kaundu gakoragwo ho na journalism no athii akora githungu agire D+ enda utuika accountant mathabu makiringa ihiga maringiire ihiga ora forward no mundu ucio ni agire akiaga flexibility aga flexibility ya kuga ati tondu ni gwaikara oi maica no nginya mathie na mbere mundu ucio ari still in denial aga gwitikira ati ni gwaikarire uguo na uguo kiu nikio ndenda gutuika nere uga ati oko ndikahikio ni ngania ndikahika no you know that is very wrong rogiro ko wi mundu flexible na open minded ati no kwa guthio ria wendaga guthio ndungi no maica no nginya mathie na mbere indecisive ne ko mundu ucio ndemnya ni kiendaga na ni tugikinya hare gukora factors ugi consider niguo when you are making your career choices
no giro kwambe witikire uguo goikarire ne goikarire niguo goikarite na no nginya mathi na ni njugaga ni ihinda rĩa gucagũra kothi uko ina about 4 options umenye ko ni medicine ithoko ni engineering tondu no gituke engineer in whichever level you can start no ko ena gita ta business hena another field ugikora enta education tukana giro ndacokera so ukoro rwakora ti unyitiriire undu umwe tu no guo ngiuga ati ungienda gwika there are so many things that you can do no need kwaga guidance na niho njugaga muciari ego gutake role tungigiria role ya muciari tondu mundu uyu namba 1 ni mwana tondu turamarera nginya ota ciana nginya mundu na miaka 20 we are making decisions for them tutirenda matuketerio maratua matua mao na sometimes na muciari ni ukona muciari ona na mahitia tondu ariri matua maria ringi matuagwo ri ni ukona na ni marakumakia ko ngimurekereria atue matua mothe ri ni rituika kindu kingi kana one ni take the wrong direction na whatever happens undu cio no muciari no uri cokerera Mr. Macharia renda rore muciari utoi muciari wetungumanetie agaguthomithia ni aguthomithia primary ni aguthomithia secondary we guturi undu ungioi ni wanyita na muciari cio ri in fact ona aitaru ni kaingi mamituga ni ndagire guthoma nigetha nguthomithie we ndingienda wage guthoma tani muciari cio ari ona hoti wa gutuira mwana uyu itu now ni possible through assistance ya andu aria moita ithui tondu exposure ya muciari iguru no he andu ikinya hena limitation niguo tondu thaisi guciria mundu wothe wina mwana uraingira college ndagite miaka 45 hau uguo arathakira hau ana iko akihikanitie tene uguo nanga hau 40-ini no yaikarite miaka number 1 na exposure number 2 uri ona limitation ni undu wa maundu maria makiri kuo so roro ya muciari thiine wa guteithia mwana gucagura kothi ni kuofa guidance na exposure yake uria we oi number 2 yakira hau we ni oi andu moi uria toi taru mwizu ndakwira ndarehirwo ni muciari tondu ni muciari ni tuyaine ni oi no ngiteithia mwana wake thiine wa decision iyo tondu number 1 mundu ari ogathe kanini ari ona limitation nyingi uyu atukania aheo guidance mwana na kurigana kirigua agituika nikere mabeste make maugaga rira mekoria me form kama me bash muga ngenda gutuika ki arwana nonsense ugu akona kama naweza taka kuwa kama yule dem ile choice naweza taka ku make naweza taka kukua kama hata no igwe kiuga ati mentor wangu ni nonsense kana ugio kaigua tondu ni arona uguo yani word yake is around social media around the media na around the friends no muciari ni oi it goes beyond that kogoro ya mbere ni mwana muciari uteithie mwana kuringana no menyo waku number 2 utuike wa guteithia mwana na kumwethera andu aria moi motuika kumuhe guidance mistake ina ni aciari mamikagi niguo no uma haha wathie Deakin College uma haha wathie wherever wathie wacagura kothi ona mwana doe wale hafithi wamure ginya admission wakamwira made ukaroka Deakin College ndona mo involve in decision making ndera gwira aciari yo the time is we are in onako no we ugaga gwaku at some point have ata ko involve mwana tondu no ri thoma no we reke gwira uria gucokaga githia gate ni athuwa ni githia gate uthia wathoka mama ikachemka mundu uyu acagorirwo kothi akirirwo fithi nawe that was not their will or their passion akinya kuria ri agiuka guthomera ithe kirathi ni giukagwo ndeguka aigu he handu harathio handu hena form no utongoretie akinya hindi akigera dio ri tondu ringi ungiona muciari utara involve mwana ri ucio no ginya is a very harsh person kana mundu utari approachable kigera no ginya kihitukwo agetha kindu gitagwo no waguku Kenya so ugakireherwo certificate na ni njiraga andu mundu wothe whom you become negutaura na gikuyu whom you become is more important than what you get na ni ndira ngicokerera aruto aituguo kindu very that's powerful whom you become is important than what you get basically ati kiria utuikaga ni gia bata gukira kiria ugiaga kugo you more than your grade we makiria ma grade rangita kana max rangita ni geragia ku encourage be ujithi be more process oriented thine wa growth na development yaku ukira than result oriented
wathire university urenda we interest yako ni certificate no approach yo wira-ini ni thie gacenjia tondu ni kuri mitaratara processes so kira no sisi tuikaga ni process no give focus na results you get so na process tiete ni haria mwisho it is a continuous process ndio wa muthenya so murutore aigira training ndara focus na kiria aratuika ara focus na certificate ira ubuciari ukinya ko ni ari na network yakuga ati no ethere mwana wake kona akahurira murata ni ara graduate ire mundu cio atomwo kundu ndari kindu nake oi firia ni au ndari undu oi uciari ndarikanite uguo there is that end in the process mundu atwikire unreliable agituika dishonest agituika lazy agituika mundu wa shortcut because you didn't involve them maundu maria mafataranagia gutigirira ona ni wandikwo wira na waheo mucara tondu bottom line ti ati certificate yaku ni njega ni onanagia grade no sisi unagweta undu mwega na ni a very important point na gwenda jaririe mundu othe kuingira college kana we college scope ya employment ni sajetie actually kwena scorecard ni developed scorecard ta inyanya thini wa employment ni thia akora academic qualification ni heagwo 20 to 30%. No rikana we are looking for 100%. Yes. Okoro wari na degree, okoro wari na first class, ugakeheo 30 out of that. Okoro wari na ka diploma kaheo 20. But you're talking of 30%. Ugacoka kwina maundu mangĩ ma general thinking. Ugakora ni aheo 20%. Ugathi wako presentation. That is a person. No erekanagiririo ugo presentation yake akaheo 2%. Ndakwira mundu ungi wa certificate akoya wira ucio tondu ni oi maundu kwi maundu mangi ma bata. And this is what I want to encourage training institutions ta ithu ginya Deakin College twambirire. We focus more on holistic training approach a more holistic approach ya training. Tukatiga focus na gwiciria ati mwana kuhituka kigeranio is the most important thing. There is more than that. Na niyo niyo kwa iroro yakwa Deakin College. To ensure that our students get more than we think. Na hiyo tugaga training beyond the obvious. Tondu kaingĩ na nuonaga na ni kwina inegene riu na nuonete nderetio gatagatiga andikani ni mari na inegene kuga tondu generation ĩrĩa ĩretwo generation Z. Matirahota gũkĩra atene matirizainaga ũrĩa kũrizaina makwĩraga yo peace. Yo stakam job. Rũciũ ndigoka. Ama leo niko msiki. Na team sick. Ni form ya jipa. Rira ability yako itari ho. And I think ado igida na samania now. Most employers complain of that. No, it is possible that we are taking a holistic approach. Not to tukimateithia muno. Tuma abere tugire ni peer pressure. Twathi he kwaga gutua matua indecisiveness twaingiria ruri ya muciari. Na uwe tuge parental pressure. Parental pressure is another mistake. Ego parental pressure. Urenda mwana waku eke warimu. Tondu enda gutuika mariko nawe warimu. Yeah, but you see interest ya mundu yo niki tugirire nigo tukirora mistake andu ingi mamekagi niko wakurora college yo hiana ati okwa kurora twara mwana waku arothoma githomo kihana atia college yo ina facilities na equipment iria strain na githaina wa undu ucio ndari kana ndoni TikTok dikwanira ithura mugwedi. Yes, so it is all real. Ugathi wakora mundu generally maiga students maraheanaga mukana ati wathura kothi eno ri ndugathie cukuru na tondu gutire aiko ni engineer uguthoma itagote literally na ndugeka practical uthire practical ikuo which is another mistake na jugaga no wega naigua even when we do the marketing and all that ukagwitone kana uguo turauga niguo tuhiana tuthiakorwo tukirio biashara so cera college rĩrenda mwana waku athi tikio time uthio kore aria angi magithoma okorwo ni kuruga thio kore aria angi makiruga we tukirie kuu rimwe njugaga okorwo he undu ndaranire nagio rimwe ni wega gwitua antinyita tutaranyita ugatua yani ni ogwa rimwe utuga ati ukona trust yo iguru ni wega rimwe ugatua nduranyita we thi ku muthenya umwe wa thikiririo withomithio igwe kana maramenya niki marauga. That is another mistake. Tuigirire factors to consider very fast. Ngwiciria another mistake you can mistake tano ndigwe COOPS placement ereko next week. Yes. Wathie COOPS kure era go place ira kwirira thi Jomo Kenyatta University of Psychology.
so nĩguo psychology nĩ ĩkagwo no we mwenyewe ureka kasi psychology no we mwenyewe nĩ ũrabatara ũteithio akĩrĩho kuone tondũ no kĩo wetirwo crisis management kana environmental kĩo na ndũĩ wĩra ũcio ũkĩrutako ogure ura praise no kuo wathie which is another one ni kugwo na undu arutwo matamenya ni kuri option ya gucenjia exactly there is that option okay. and I like what happened naiguire last year around 87,000 students are met it ma prisoner groups ni ma shagurire kothi ukira iria matuikite nicio metero na Nigeria ya ciari wetwo kuna ugathi gathomera ithio gethomere kuna ndugakimenya warikia hatiro kumenya twarikia life is you have to be no ginya no take charge exactly na you got the best thing to do what you can know what you can pray we is that what you wanted to do number one something else number two gwiciria what are the possible opportunities what are the existing opportunities in the world ureka kwina mawira availability of jobs one of the factors tukikiambiriria ni kitu twitaga marketability of the course availability of jobs where are we today no wega ginya digital world na ngai ni aringaga ciama ciambiririo biblia ginya umuthe ni irigikaga yes but still no ginya one ugerie gwiciria do not be too spiritual you know we say live a balanced life niguo wicirie na nikio ngai akuheire hakiri na ne gwitwa decision making na jugaga kwi mundu ugiaga ugakanyita B+ ugakanyita D no ni undu wa choices iria mundu make andu cio magatiganirwo hau ugathi wakora mundu anyitire D+ miaka 5 igithira andikite uria wari na you get the point because the decision so marketability of the course is very important niguo kana course yoreka mieke ya mawire hana na niriku na taru ungeka hithi tugeta communication ri ni ukuona mawira matiganite number 2 ni passion ni kiwende yes very in fact yo giokire igecenjania na mieke okay ya passion ni gio tuka excited tondu ni go na bad news ni uhoro wa passion why passion it is one of they metaga the 50% try about passion no wega gwiko ya wendete no ginya ririkana number 1 which is mieke ya mawira okay you get the point something else the 50% try about passion taru ukire ukudashigana kai 10 na nuthu ni uri passion yo tangathi nyumire nyumba ni uri passion ya gukira tene no ukaundu kare gothe passionate about nigakorwo na urito wako so eheria passion wikire kindu self discipline passion itorana kindu self discipline kuo no ukorwo wendete undu no utari na discipline nituka limitation na nita ninyendete mubira muno ne tui andu ta Greenwood Mason a very talented 21-year-old Manchester United player no ni undu wa ugwekite tondu nginya gotinire ugire tiguo but he found himself there kwi mundu wi passion yo undu no ungiaga passion itonanaga na self discipline na gure also I to how uri gwikira wira putting in the work doing you have to work you have to put in the work you must to tire na shortcut you have to do it but you see that because you are passionate about koina you think that is all kuna maundu mage matwaranaga so passion is very important undu ngi wa bata negero itago personality orientation yaku taru tanyira te tuka we have two categories kwe andu tetaga introvert na extrovert so we have andu makomagarite maita meri no mathia makaingirio maita matatu na marakana matatu personality is cause inya okay we kimera icio turajihorwa generally we have got two categories so no gukurigana urayegemera mwena uri kumuno kwe andu metago introverts ni andu aria meikaragio gwa horeri ona ungia kumugeithia niguo kenaga auma nyumba thia auma wira thia nyumba direct akauma kuoma ndendaga maundu madu and they find peace in that okay introvert no wagethia wake kothi ya marketing na we introvert uri marketagira ndui nginya kwariria andu iguo kibutho ni andu but how would no learn how hard is it kana easier kuoya kothi ira match personality yako very possible no learn taru uri tuge mundu introvert nieka course ya marketing ndu wa maundu matiganite
would you advise Alan gutuika mundu mwaria kana would you advise eke course ira musuti? Ni andu aria manjoe measure the extrovert. But I'm more introverted. Okay. Ni thiaga kirogo ni no de andu ingi meciragia hu ni mwaria. No hingo ya kwaria ona weta ko you probably you could be there. I've even seen some of andu iciragia ni aria muno but they like being alone. Kwi andu gemetaga extroverted. Aya ni watu wa watu yani ginya atakinyete andu mwe kangania ko nekire moigwagira thare agia ogone wira agia uka umuthi office tire boekete tondu no they get energy from people their energy is drained by people no ginya menyo gicagora kothi if you are that person ucagore kothi ri menyaga ati urenda gwika maundu maku hika but I still believe it is possible to adjust on your personality. Okay. Koguo no we get ora ugire haria be ko flexible. Be flexible. Wait that you can adjust and become something else. Something else you consider. Okay, make career choices. Niguo. Ejo imathane mato. Tirite andu kuria dikani college kora. So udoge gwiciria ni kindu tuga ni kaundu tuona nginya ici acimageka family business. Oma. Ni rutikaga. Acio kire na waciari. We Nishagiro kumuteka tondu ariri tukagia a whole session Mr. Masharia twaririo horo wa family business tondu reke ngwire family tondu family ri no ko ni correct ahitia kimete gikimo familia to aya andu ani makuwi nitoka muno yu Masharia ri ni ati aratira it is true ona andu ciana nyingi iguaga arehirwo kothi tondu muciari ena biashara iyo. Iwe gina aradi matigenda kuruta wira na no nyire tumenyete riri ni haturagira tondu no aweta andu metagwo Asians na nyonete andu angi metagwo mostly ni Somalis kana andu akuma na uku North Eastern ni mari umwe muno na ni marehaga ni mokaga muno biashara-ini no ithwe gikuyu turi aruti biashara no biashara citu mundu akuari akuaga nayo undu fane ko mundu ciana ciake irekete university na cienjo baitire mawira no ena biashara ni andikite andu na ndangi matwara ho me okimuia tia ora ndangi matwara ona matingithie ona matingienda oni uri baba wao hana ni uri hiana na uri monete ni kwagire board na kwa process ona tugire growth is a process. Tuga ginya tukidefine growth in biology gikite biology tuga it is a process. Kugune kaudu kagirwo ni kwanjiriria kaudu continuous tani gena ithuwe ni kwari na gatuka tugikora nditwendagia duka ni ndendagia duka ginya de primary girikia tukithie holiday uguo ndathia duka-ini business element ya business kana acumen ndina thine wakwa yaumire ona kuu yekirirwo thine wakwa onogo mwana ni ari iya no menye no kora dekonina nagirirwo not even that nyaguko ya under control na juga uko wina biashara rira mwana waku okoro high school riri oka holiday muandike wira ta andu aria angi no murihe mucara aigiraga wira ta andu aria angi ari hawo mucara na ageka maundu mothe ta andu aria okoro nginya eragwo report age ku HR because tuna mabiashara we are making millions kana twandikite andu turaha mishara ya nginya milioni 2-3 no tugenda icoke muci ciana citu cike okwo it is a factor you can consider. Haya ni uri ukaringia na tukugia na giathi tutwarithie direct yo na mbere no kwihinde ri gwendo gitumenyithie kure tukikana mukire na intake rigo tukiringira uri njugire ni we kuruta wira kwa na kuruta wira na nduta wira na Deakin College we work together in our process ya mentorship na gufundithia aruto to apart from thina wa kothi iria twikaga tuko to specialize by the go specialize na kuga tuko to hibiria kothi nyingi we specialize with a few courses kothi ya mbere iko beauty and hair dressing beauty no make ika hair dressing no make ika no to ofaga cie inyitanite beauty ika itikaga 1 year hair dressing the same no cie itikaga 15 months nituri kothi ingi ya catering and supervision it takes 1 year nituri hospitality management it takes 2 years then nituri fashion and design nituri ya mwaka umwe na 2 years certificate is 1 year diploma takes 2 years then tugathi tukongerera computer packages na kitu graphic and design tuko to focus na what you can do nini raigua na ikorweho no ngiandirira kameme-ini ikorwo no thomia ndikana nduri wira tutagio andu awira nginya tutionaga mahe na mbere bangi kuhurira nayo thimu ya ungituhurira na 0720 160 640 0720
160 640 no tukia gutukinyira wi twi Facebook na namba no tukire na WhatsApp na no tuhure na beg 0716 20 2060 ne cia kundu gutiganite discussion ino ni nene cingimirikia no ni igiaji tondu he kaundu itenda kuriganirwo na nduthi second wetuka no ingira college ndugeciria ati wathie gukena na njire mundu wothe aikorwo maica maku maganitio maita meri wira entertainment thukuru entertainment ugutoro hau haya ono ndio ndoge gugerera ucio ni mundu gwitwo Mr Macharia na wake igwira njigwa ni kiri matu tukirekereria negeria muhotani witu Shekeri shiringi 300 hare thini wa M-Pesa pay bill ni 570 31 account name ni kwandika kiugo jaza wikira shiringi ciaku 99 ugakorwo wina mieke ya kwihotania Daniel Njoroge niwe muhotani witu wa kana na wa muthia tukirikiria tafadhali itu gakimunegeria Shekeri ciake na kaya gikara mundu wa mukirite besha ciake Daniel Njoroge is our fourth na muhotani witu wa muthia kakiginigiria tafara itu ya muthenya wa muthi hau gagitono nsizi wa ngethe na wa boy na tukumemerekagiria na mundu gwitwo Maina Kihumo na ni ngatho cia mwanya ni kunyitana na ithuku mashikihadire thinacara ona timu itu yothe tangikagira na gutigirira ni twamemerekia na njira njega asanteni sana rucio ni muthenya wa Thursday turokanire no nginya hindi iyo gia na thayo wa Ngai utamenye kore otarie urorema gukumia tuna ni muthenya wa rucio.